Dobar dan, dragi pčelari. Ovaj video pravim da se zahvalim svim mojim vernim pratiocima mog YouTube kanala Sve pčela i stigli smo do broja 4000. Na samom početku otvaranja ovog kanala nisam ni pomislio da možemo doći do tog broja. Ovim putem želim da se zahvalim svim mojim pratiocima koji su me kontaktirali putem društvenih mreža, komentarima na YouTube, koji su želi da čuju moje mišljenje i iskustvo u pčelarenju. Zahvaljujem se i ljudima koji gledaju moj YouTube kanal, a nisu ga zapratili, i ovim putem ih pozivam da se subscribe-uju na moj kanal, jer sam pripremio nagradnu igru i poklone koje ću deliti našim pratiocima. Svih ovih godina dobijam jako puno pitanja o pčelarstvu generalno, kao i o nemačkom sistemu, i odlučio sam da napravim kurs i zatvorenu zajednicu koja će pomoći pčelarima koji žele da pčelare na ovaj način. O svemu tome pričat ću više na kraju videa. Iako sam ranije pričao o nemačkom sistemu, i ovog puta želim da vam kažem kako je taj sistem meni pomogao i olakšao rad sa košnicama i zbog čega ja mislim da je ovaj sistem pčelarenja dobar. Veliki broj pčelara je zainteresovan za ovu metodu, ali su oni nesigurni i skeptični zbog toga što nisu probali, što je razumljivo, nema iskustva sa ovom metodom. Ja ne kažem da ovo je jedini i najbolji način u pčelarenju, ali benefite poput lakši rad sa košnicom, manji broj ramova, manji broj satnih osova, veći prinosi meda su benefiti koji su mene i dalje zadržali da koristim nemački sistem. I sada dolazimo do dela videa u kojoj ćemo govoriti o nagradnoj igri i ideji za kurs. Želim da napomenem da ja sam sponzor svih nagrada u nagradnoj igri, a to su 5 majici kratkih rukava sa brendingom, 2 radne bluze pčelarske sa brendingom i 1 vaučer za kurs. Što se tiče kursa, imali smo dosta zahteva i pitanja tokom godine da li da održavam kurs na temu pčelarstva generalno i nemačkog sistema pčelarenja. Pa sam došao na ideju da se eventualno naprave 2 kursa i formiraju ograničene i zatvorene grupe pčelara. Jedna za početnike, a druga za nemački sistem. Mesta su ograničena i kao i rok za prijavu kako bismo krenuli sa kursom na vreme. Kurs za početnike bi bio namenjen početnicima i određivao sve najvažnije radnje sa košnicama, dok bi se druga grupa obučavala o upotrebi nemačkog sistema u svojim košnicama i videla kako to zapravo funkcioniše i kako se sprovodi na praktičnom primjeru. Moje lično iskustvo u nemačkom sistemu će biti transparentno i dostupno svim pozicima kursa. U planu je održavanje letnje radionice uživo uz stručno predavanje gostujućih predavača i razmjene iskustava u nemačkom sistemu. Moje mišljenje je da ne postoji prava i jedina metoda pčelarenja, nego samo ona koja nama odgovara, kako sa stanovišta slobodnog vremena, klime, tako i količine meda koja se izvrca. Svi zainteresovani za kurs i način rada mogu me kontaktirati putem e-maila koji će biti naveden u opisu videa. Da biste se prijavili za učestvovanje u ovoj nagradnoj igri, potrebno je da odete na link ispod i da popunite svoje podatke. Izvlačenje će se obaviti live na YouTube-u 3. februara u 20 časova, to je subota. Rok za prijavu za učestvovanje u nagradnoj igri je 3. februara do 15 časova. Na forumu za prijavu ćete imati opciju da izaberete da li hoćete da učestvujete u nagradnoj igri samo za majice ili bluze i za kurseve. Hvala vam svima još jednom na podršci, pozitivnim komentarima i gledanju. Uzdravlje!